veoma mi je drago što mogu dobrodošlicu i dobro jutro da poželim doktorici Emini Dedagić, pulmologinji, inače pomoćnici direktora javne ustanove Domovi zdravlja Sarajevo za kvalitet, je li tako, i za medicinske poslove. To je ono u stvari što je i najvažnije, najbitnije. Dobro nam došli, dobro jutro. Dobro jutro i vama, draga Amela, i svim vašim gledaocima i našim sugrađanima. Nećete mi zamjeriti ako na početku poželim puno zdravlja svima. Apsolutno. U ovoj narednoj godini koja nam slijedi i puno svega najljepšeg svakako. Hvala lijepo. Također i mi vama želimo, za razliku od brojnih djelatnosti, da što manje imate posla. Neka ove djelatnosti proizvodne i tako dalje imaju posla. Ali vi, brate, nemojte da imate posla. To su najljepše želje. Jesu. Da su ljudi zdraviji. Jeste, da smo zdraviji. Evo ovako, prvo mi je drago i zahvaljujem vam se javno jer ste neke obaveze prolongirali da biste odgovorili na naš poziv i bili na usluzi kao što smo i mi našim građanima i vi na svom radnom mjestu. Što znači da pozivamo vas, poštovani gledaoci, dakle razgovarat ćemo o svim onim situacijama u kojima se naš dišni sistem može da nađe tokom ovih dana, tokom različitih bolesti, o savjetima. Doktorica Dedagić rado će odgovoriti na neka od vaših pitanja. Brojevi telefona će biti ispisani na ekranu 545-545 i 776-776. Tako. Hoćemo od početka. Može. Ja se svakako radujem što sam u prilici podijeliti sa našim sugrađanima korisne informacije koje se nadam da će koristiti svima nama. Pogotovo u ovom zimskom periodu kada su nam one baš dominantno važne. Jeste, nažalost, jer smo svjedoci da od 5 ljudi 4 kašlje iz ovih ili onih razloga. Dakle, naš disajni sistem je sastavljen, mislim, nisam ljekar, neću o tome elaborirati, ali nije samo ako te pluća bole, nego puno toga još ima što ukazuje na probleme sa našim disajnim sistemom, koji između ostalog nastaju i zbog zagađenja zraka kojeg imamo u količinama u Sarajevu, zbog različitih alergijskih manifestacija, zbog pušenja i tako dalje i tako dalje. Doktorice Dedagić, molim vas lijepo, ovih dana zaista puno ljudi ima respiratornih problema, pa možete li nam onako globalno pojasniti šta je to, šta kad prepoznamo, obavezno bi trebalo da posjetimo ljekara, sa čim se možemo pokušati sami boriti, kakvi su to mokri, kakvi su to suhi, kašljevi, šta da radimo? Pa za početak, onako, činjenica je da su ovi hladni mjeseci, odnosno zimski period, pogoršavaju respiratorne infekcije, odnosno upale kako gornjih, tako i donjih disajnih puteva. Kad mislim na gornje disajne puteve, prije svega to su upale ždrijelja, faringitis, upale grkljana, laringitis, upale sinusa, sinusitis, upale sluznice nosa, svima nama poznati rinitis, i one nekako zahtijevaju od svih nas nekako jednostavniji pristup i bezazlenije su. Infekcije, odnosno upale donjih respiratornih puteva, su malo kompleksnije. Zahtijevaju jedan ozbiljniji pristup, praćenje pacijenta i procjenu od početka do kraja liječenja. Činjenica je, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, da su akutne respiratorne infekcije najčešća oboljenja čovjeka, i to u odrasloj populaciji od 3 do 5 puta godišnje, a kod naše najmlađe populacije čak i više puta, od 5 do 7, da. Kod djece je to izraženije svakako uzimajući obzir boravak u kolektivima, vrtićima, školama i sl. I dakle, svakako, kako ste vi već pomenuli, mogu biti upale i gornjih i donjih disajnih puteva. Ono što je izazvane naravno različitim uzročnicima, to mogu biti virusi, bakterije, određeni specifični uzročnici kao što su hlamidije, mikoplazme i još gljivice i slično. Ono što moram naglasiti, prehlada koja je jako česta u ovom periodu je neko najbezazlenije stanje. I ne treba biti razlog
javljanja ljekarima. Dakle, prehlade su praćene obično nekom manjom općom slabošću, vrlo često kihanjem, šmrcanjem, suzanjem očiju i prolaze spontano u kućnim uslovima. Liječe se simptomatski, dakle, što više tekućine, hidrirati organizam, mirovati svakako, liječiti simptomatski, koristiti lijekove koji snižavaju tjelesnu temperaturu, to su antipiretici, svima nama poznati. U slučaju određenih bolova, analgetike svakako. U slučaju prepoznatih komplikacija, javiti se ljekaru svakako. Kada? Kada se pogoršava kliničko stanje u smislu otežanog disanja, jako povišene tjelesne temperature, izraženog zamaranja uz najmanji napor, to nam dakle treba biti svima alarm posjeti ljekaru. I zbog toga smo mi ovih dana nekako najviše specijalisti pedijatri kada je u pitanju naša najmlađa populacija, specijalisti pulmolozi svakako ekstremno opterećeni pacijentima zbog navedenih indikacija. Ali se trudimo olakšati koliko možemo. Tako je. Izvinite, htjela ste još nešto dodati? Htjela sam dodati svakako da neko ozbiljnije stanje koje zahtjeva jako odgovoran i kompleksan pristup su upale pluća, koje su također nekako pokazale da je povećana dinamika u ovom periodu, kako kod mlađe, tako i kod starije populacije, uz naglasak sa pacijente koji su starije od 65 godina, koji imaju određene komorbiditete, odnosno određena pridružena hronična oboljenja, kao što su kardiovaskularna oboljenja, dijabetes mellitus, hronična obstruktivna oboljenja pluća, koje su također dominantna, prije svega pacijenti sa bronhijalnom astmom, pacijenti sa hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, svakako naglasak i na naše onkološke pacijente kojima je imunitet dodatno ugrožen, te zahtijevaju poseban oprez i praćenje. Šta mi moramo uraditi? Dakle, virusne i bakterijske upale svakako imaju različit klinički tok. Da. A i različit način borbe. Različit pristup svakako. Ove virusne upale pluća najčešće bivaju izazvane respiracijskim virusima, virusima influence, parainfluence. Nažalost, moram i pomenuti SARS virus koji je, hvala Bogu, daleko sada iznad nas, ali sve nas je pokosio po svim poljima i ne želimo da se to ikako ponovi. Pneumonije, odnosno upale pluća izazvane virusnom etiologijom, odnosno uzročnicima virusima, imaju postepen tok. Praćeni su blago povišenom tjelesnom temperaturom. Obično to nije više od 37,5, suhoćom ždrijela i sluznice, nosa, slabim općim stanjem organizma i svakako se mogu liječiti simptomatski. Simptomatski, ukoliko se ne kompliciraju određenim sekundarnim infekcijama, odnosno bakterijskim infekcijama. Bakterijske upale pluća svakako zahtijevaju malo kompleksniji pristup. Ono što je jako važno, pristupiti na samom početku jako odgovorno i savjesno. Ono što je naš zadatak, prepoznati uzročnika. Kako ćemo ga prepoznati? Kako ćemo znati koja je bakterija? Kako ćemo ga prepoznati? Pa mi kao zdravstveni profesionalci, uzimajući u obzir kliničko stanje, komorbiditete, odnosno određena pridružena oboljenja hronične prirode, određene anamnestičke podatke gdje su pacijenti boravili, s kime su bili u kontaktu i slično,
pristupamo pacijentu i onako nekada nemamo vremena odrediti uzročnika, nego iskustveno pristupamo uključivanju antibiotske terapije. Šta je važno? Važno je naravno uzeti u obzir sklonost ka alergijskim reakcijama i ove komorbiditete koje sam već navela, koji mogu zasmetati indiciranoj antibiotskoj terapiji. Šta nam je dalje važno? Pratimo klinički tok. Kako ga pratimo? Ono što je važno jako, ne možemo očekivati poboljšanje naredni dan, ali neki parametar koji nam je jako važan su 3 dana. Dakle, već nakon 3. dana morali bih primijetiti značajno kliničko poboljšanje u smislu da nema povišene tjelesne temperature, da je bolje opće stanje, da su laboratorijski parametri koji su na početku značajno bili povišeni. Svakako radiografski nalaz koji nam je jako važan treba biti u regresiji, odnosno u poboljšanju u odnosu na prethodni. Ako nam je sve ovo ispunjeno, dakle, nastavljamo sa istom terapijom. Ukoliko imamo pogoršanje, suprotno od svega ovog što sam navela, pristupamo ili promjeni antibiotske terapije ili ako je kliničko stanje pacijenta kompleksnije u smislu opće slabosti, ovisnosti o kisiku, pojačanim kašljem, izrazito povišenom tjelesnom temperaturom, razmotrimo da li je takav pacijent eventualno za hospitalizaciju. To nam je jako važno. Kriteriji koji su nam onako vodeći, a koji mogu nam pomoći u procjeni, to je naš takozvani KURB 65 upitnik, gdje pratimo broj respiracija u minuti, gdje pratimo vrijednost ure i kreatinina u krvi, vrijednosti krvnog pritiska, stanje svijesti i naravno ono što je jako važno, životnu dob pacijenta koja je, ako je oko 65 godina, svakako indikator za bolničko liječenje pacijenta. Dakle, kada ispunimo sve ambulantne resurse, pristupamo daljem liječenju na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a u cilju, naravno, poboljšanja kliničkog stanja pacijenta. Doktorice, ovo ste nam fantastično objasnili. Ja ću vas zamoliti da se na trenutak zaustavimo da bismo poslušali nekoga od naših gledalaca koji želi upitati, pozdraviti. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav za vas studiju, doktoricu. Htjela sam da pitam, iako je u novembru bila vakcinacija protiv sezonske gripe, da li bi bilo u redu sad vakcinisati djecu školskog uzrasta vakcinom protiv gripe, da se barem jedna vrata zatvore za, eto recimo, komplikacije poput upala pluća. U mene kćerka konkretno imala atipičnu upalu pluća, što je bilo kao komplikacija neke blaže upale pluća, koja je bila pokrivena antibiotikom. Pa sam ja sad istravljena, pa me zanima savjet doktorice. Poštovanje našoj dragoj gledateljki, svakako indikacija za vakcinu gripe je preporučljiva u nekom periodu prije početka zimskog ovog perioda. Tako da nekako sada bi trebalo odložiti vakcinaciju po ovom osnovu do neke naredne godine u neki period prije početka zimskih mjeseci. Dobro, hvala najljepša. Hvala vam što ste se javili. Prijatno. A dozvolite da ja nešto napomenem. Prije
ne znam, kratkog vremenskog perioda, mjesec, dva, govorili smo sa predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upravo o pneumokoknoj vakcini, što bi trebalo uskoro da krene u realizaciju. Možete li nam vi reći ko su kandidati za pneumokoknu vakcinu, u kojem životnom dobu će se ona primati i recimo ako su to djeca, a šta sa rizičnim grupama i tako dalje. Jer znamo da je na zapadu praksa to već dugi niz godina i da pogotovo ovu populaciju o kojoj govorite da je nekako najizraženija od 65, daleko smo mi do tih 65, ali nema veze. Da, treba naglasiti. Treba naglasiti da smo daleko. Ali u svakom slučaju, pneumokokna vakcina, koliko štiti, koga štiti. Evo upravo što gospođa kaže, dijete je dobilo i atipičnu upalu pluća, pa ja vas molim za vaš komentar i savjet. Pneumokokna vakcina nam je jako važna. Ko su nam kandidati za pneumokoknu vakcinu? Ona svakako štiti naše drage pacijente od streptokoka pneumonije koji je najčešći uzročnik upala pluća, dominantan. Svakako su specijalisti kako pedijatrije, tako i specijalisti drugih specijalnosti ključni da postave indikaciju za davanje pneumokokne vakcine. Ja sam jako sretna što je to u realizaciji i te vakcine su dostupne našim pacijentima. Kada mislim koje su rizične grupe pacijenata, ono na koje pacijente trebamo obratiti pažnju, to su prije svega pacijenti sa određenim hroničnim oboljenjima u smislu kardiovaskularnih oboljenja, hroničnih oboljenja pluća kao što su bronhijalna astma i hronična opstruktivna bolest pluća, uz naglasak na imunokompromitirane pacijente. Tu svakako mislim na onkološke pacijente, mislim na pacijente koji imaju određena hematološka oboljenja i svakako sam za kogod je u prilici, a prema indikaciji nadležnog specijaliste da pristupi primanju ove pneumokokne vakcine koja je trenutno u realizaciji i možemo pristupiti. To je divna informacija. To je divna informacija, zaista divna informacija. I imamo još jednog gledatelja na vezi, ali sačekajte samo malo, upitaću još kao što bi vjerovatno i majka upitala, da li u određeno vrijeme da odvede svoju kćerku i da je zaštiti pneumokoknom vakcinom, da joj se ne bi dešavale epizode koje se desile i koliko dugo nas štiti ta vakcina? Svakako je preporučeno prema svim smjernicama zdravstvene svjetske organizacije kod djece koje imaju učestale infekcije streptokokom pneumonije indicirati ovu vakcinu. Sad, koliko često i u kom periodu ovisi o preporuci specijaliste pedijatra u ovom slučaju kada je u pitanju naša mlađa populacija. Dobro. Imamo dva gledatelja na telefonskoj vezi, ako ste saglasni da čujemo pitanja. Naravno, bit će mi drago. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro želim. Izvolite, gospodine. Pitanje za doktoricu. Imam 65 godina. Prije 10 dana uradio sam CT pregled pluća i tamo mi je konstatovana subpleuralna cista promjera 28 mm. Pa me interesuje imali razloga za zabrinutost i šta dalje činiti u vezi toga. Hvala vam lijepo. Poslušat ćemo i našeg narednog gledatelja. Hvala lijepo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, gospođo. Imam pitanje za doktoricu pulmologa. Pozdrav za vas. Halo? Jeste. Samo izvolite. Pozdrav za vas i sretna vam nova godina. Ja govorim od hronične opstruktivne bolesti pluća. Nedavno sam radila ponovljeni CT pluća i između ostale terapije doktor pulmolog mi je inicirao da uzimam ampule Kombiprasal. Da, međutim, na tržištu u Bosni i Hercegovini ih nema još. Šta da radim sad? Hvala lijepo. Kombiprasal, to je tek ušlo valjda ali ih nema. Hvala vam lijepo što ste se javili.
Doktorice, izvolite. Meni će biti također zadovoljstvo odgovoriti našim cijenjenim gledaocima i pacijentima. Prvo javljanje uvaženog pacijenta koji se odnosi na subpleuralnu cistu koja je dijagnosticirana CT-om. Svakako ovisi dalji tretman o simptomatologiji koja prati njegovo kliničko stanje. Da li je to nešto novo i da li je to nešto što se prati od prethodnog perioda. Ukoliko je simptomatologija dominantna u smislu nekog otežanog disanja, bola, kašlja i sl., svakako zahtjeva i konsultaciju torakalnog hirurga u ovom slučaju. Dakle, jako je važan konzilij kome prisustvuju i pulmolozi sa tercijarnog nivoa i torakalni hirurzi gdje se skupa svi uključe u procjenu o daljem tretmanu ovog pacijenta. Ukoliko simptomatologija nije izražena i ne remeti značajno njegove redovne aktivnosti, zahtjeva praćenje. Ja bih predložila kontrolni CT grudnih organa, recimo u periodu od nekih 3 do 6 mjeseci, gdje će se opet uraditi procjena, naravno na osnovu kontrolnog CT-a i dominantne simptomatologije ako postoji, da li je potreban neki operativni tretman, što će naravno procijeniti i torakalni hirurg. Ukoliko nema neke progresije, a nema ni neke simptomatologije koja ga značajno remeti, praćenje svakako i u narednom periodu, možda u nekih 6 mjeseci, indicirati kontrolni CT grudnih organa. Hvala vam lijepo i samo ću zamoliti za kratak odgovor za gospođu za ovaj lijek koji je navela, pa da poslušamo reportersku ekipu, zamolit ću za malo strpljenja jer čekaju nas na vezi. Samo što je dobila gospođa za tretman, taj neki lijek kojeg nema? Pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća su zaista naši najčešći pacijenti. Dominiraju pušači, naravno. Mi smo sretni što u Bosni i Hercegovini zaista postoje jako potentne molekule, osim ove koja je gospođa navela, koje zaista značajno mogu popraviti kliničko stanje pacijenta. Da li su to u pitanju bronhodilatatori, dakle lijekovi koji šire disajne puteve, ili kombinacije sa kortikosteroidima koji također djeluju protuupalno i značajno poboljšavaju kliničko stanje pacijenta, a i plućnu funkciju koju mi procjenjujemo na osnovu nalaza spirometrije koja nam je nekako zlatni standard u procjeni stanja kada su u pitanju ova hronična opstruktivna oboljenja. Svakako bih gospođi predložila jedan kvalitetan pregled kod naših pulmologa gdje ćemo svi skupa procijeniti stanje pacijenta, uraditi spirometriju i na osnovu lijekova kojima trenutno raspolažemo, a jako su kvalitetni, potentni i dostupni pacijentima besplatno, tako da sam sigurna da ćemo naći kvalitetnu kombinaciju koja će pomoći pacijentici. Ono što hoću da vas pitam, dakle, savjeti su, bez obzira koliko su ti milimikroni, te čestice koje nastruju, da je opet bolje imati pa makar i šal preko usta kada su teške situacije u Sarajevu sa povećanom količinom tih polutanata u zraku, nego ništa. Koji je vaš savjet? I za ljude koji rade u kolektivima, djecu u školama, u vrtićima, to je beskrajna priča, never ending story. Slažem se s vama, potvrđujem sve to što ste rekli. Zaista naši disajni putevi su pod agresijom svih ovih polutanata koji su u zraku u ovom periodu godine i nekako budem jako razočarana kada čujem vrlo često informacije da je Sarajevo najzagađeniji grad
u svijetu. Ja to ne mogu da ali vjerujem. znate Ja to stvarno ne mogu da vjerujem da je to baš tako. Evo malo optimizma. Prema podacima prethodna 2 dana, naš lijepi grad Sarajevo ne spada u najzagađenije gradove u Federaciji. I to svakako naši sugrađani i osjete, jer mogu ljepše i bolje disati. Baš tako. Ono što je jako važno, kada je taj smog, odnosno kada je koncentracija polutanata intenzivno prisutna u zraku, izbjegavati boravak na otvorenom prostoru. Ukoliko je on neminovan i nužan, maska je ključna. Šal, svakako. U tom periodu jako je važno hidrirati organizam. Osim vitamina koje unosimo ishranom, u ovom periodu to je nedovoljno. Svakako su poželjni suplementi, prije svega vitamin C, cink, vitamin D koji nam je nekako jako važan u ovom periodu, obzirom mjeseci sa R. Riblje ulje, mjeseci sa R. Slažem se s vama. Obzirom da organizam ne prima dovoljno sunčeve svjetlosti kao u ljetnim mjesecima, koja je ključna za produkciju vitamina D, tako da nam je on jako važan suplement koji moramo koristiti u ovom zimskom periodu. Recite nam, doktorice, molim vas, koliko je to jedinica? Da li je to na dnevnoj bazi? Kako preporučujete da taj D vitamin obnovimo, pa ćemo onda poslušati još jednog gledatelja i da zaključimo. Svakako je bitno, treba provjeriti svakako koncentraciju u krvi prije svega, ali nećemo pogriješiti ako je to 3 do 5 hiljada internacionalnih jedinica. Svakako nam može više pomoći nego odmoći. Da poslušamo, hvala lijepo, da poslušamo još jednog našeg gledatelja ili gledateljku, sad ćemo čuti. Dobro jutro. I doviđenja. Oprostite što ste čekali. Hvala vam lijepo. Doktorice, na kraju šta zaključiti? Spasa nam nema, ali umrijet nećemo. Šalu na stranu. Spasa ima. Dok je nas. Dok je nas, spasa ima. Malu raju kako da zaštitimo isto pojačanim nažalost, naša mala raja je izloženija ovim respiratornim infekcijama, uzimajući u obzir da su njihovi disajni putevi užeg promjera, da je njihova sluznica osjetljivija, tako da svakako poseban oprez za najmlađu populaciju. A pogotovo uzimajući obzir da borave u vrtićima, školama i sl. Te su konstantno izloženi možda zaraženoj djeci čiji roditelji nisu prepoznali isto i zadržali ih kući. I moram naglasiti za kraj, svaki kašalj nije razlog javljanja ljekaru. To može biti obična prehlada koju možemo simptomatski liječiti kući. Kada je alarm da se javimo ljekaru? Kada je taj kašalj intenzivniji? Kada promijeni boju u smislu zelene, žute, smeđe. Kada pacijent primijeti primjese krvi u iskašljaju, to je alarm svakako. Kao i boli grudima, otežano disanje i to su indikacije koje ne smijemo zanemariti. I zahtijevaju jedan baš ozbiljni pristup. Doktorice Dedagić, još je puno pitanja ostalo, ali nadam se da smo sada jednu dali bolju percepciju svega kako bi i šta bi trebalo da radimo, ali ostalo je još i da pričamo i o alergijama i tako dalje. Tako da želim sada ovako javno da vas zamolim da u nekom narednom periodu ponovimo gostovanje ako ste u prilici. Ja ću sa zadovoljstvom biti gost ovoj divnoj ekipi. Moram pohvaliti vašu ekstremno pozitivnu energiju. Hvala vam lijepo. Tako da zaista je predivno osjećati se u vašem studiju. Hvala vam lijepo što ste došli. Hvala vama i svako dobro. Također.